Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli Müslümanlar, Urazaga kagılışlı tapşuruğunu devam etimiz. Allah Subhanahu ve Teala 21. ayette, Bakara suresinin 21. ayetinde Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhannasu u'budu rabbakumullezî halakakum vellezîne min qablikum la'allakum tettekûn. Ey kişiler! Sizni hem sizden ilk bolan kişilerini halik kılışı Allah'a gıybedet kılığız. Allah azabından korkuşu bulu için deyip Allah Teala emir etken. Ya eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumus-siyâm kema kutibe alellezîne min qablikum leallekum tettekûn. Bakara suresinin 183. ayette Allah Teala ey müminler! Sizden evvelgilerge uraza tutu farz etilgen kibik, sizge de her yılını bir ay uraza tutu farz etildi. Mana bu ayetlerden anlaşılgança barlık gıybedetlerinin de bigirek de urazanın devamlı bulunan tekvalık barlıkka kile. Yani barlık gıybedetlerini de devamlı başkaran kişi ol tekvalıkka irişe. Yani Allah'tan korkuğa, Allah'ını ihtiram etüge. Demek gıybedet kılmagan kişiler alар tekva bulmay. Çünkü tekva gıybedetinin neticesi. Bigirek de bu ayetlerden tekvalıkka iriştirmegen uraza hem başka gıybedetlerinin Allah karşısında rıhsat etilmeği anlaşıla. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde bulay degen, yalgan siylevden hem yalgan bilen gamel kılıdan tuktamagan kişinin uraza tutam deyip aşav eşiğinden kaluna Allah muhtaç tugil. İkinci bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken, kişilerinin itlerin aşağın uraza tutmadılar. Kişilerinin itlerin aşağın uraza tutmadılar diye. Yani gıybet silegen kişiler. Ramazan ayında gıybet silev zor günahka kire. Peygamberimiz andı kişilerini uraza tutmaganlar diyorlar. Hem tam bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken, "Leyse's-siyamu minel-ekli ve'ş-şerabi, inneme's-siyamu minel-lagvi ve'r-rafes." Uraza aşav bilen eşüden gene ezilip turu tugil. Uraza ol kirekmegen sözlerden hem gamellerden, jinsi tileklerini kuzgatuşu sözler hem gamellerden tıyılını da bildire. Mene hem bu hadisin devamı var. Eğer bir kişi seni sügerge başlasayken, yani seni bilen erleşirge, sen ana nesle deyip cevap verdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fekul inni saim. Sen di ana ayet min uraza tutam. Yani senin sözlerini işittim. Bana şulay deyip cevap ver. Yani min uraza deyip ayet. Urazada. Ebu Hureyre tapşıgan bir hadiste radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken Rubbe saimin hazzuhu min siyamihi el-cu' ve rubbe qaimin hazzuhu min qiyamihi seher. Dünyada ne kadar uraza tutuşu var, tik alarının urazaları bari tik aş turudan gıyberet. Bari tik aş turudan gıyberet, yani alar o kişiler uraza tutuşalar. Haremden, özlerin haremden saklamadılar Ramazan ayında. Dünyada di tünlerin turup ne kadar namaz okuşu var di, tik alarının kıyemleri bari tik yıkısızlık bulup kına kala deyip etken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Anas ibn Malik radıyallahu anh rivayet kitap Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytgan, 5 narsa uroza tutuşunun ağzını açtırır. Yani 5 ayber urazanın savabını bitirir diye. Hem teharetin. Yani teharetinin kamilligin bozar diye beydi. Mana şunun birisi yalgan, ikincisi g'aybet, üçüncüsü söz taşı, dördüncüsü jinsi tilek bilen qarav, hem yalganlap ant etudi. Mana bu 5 ayber uroza tutuşunun savabını bitirir, hem teharetinin kamilligin bozar. Şuna göre koy bir fiqh kitaplarında mana g'aybet söylегәннән soң yalgan сөйләгәннән соң тәһарәтне яңартырга киңәш ителә. Әбу Хурайра шулай ук радиллаһу анһу әйткән, г'айбәт уразаны йорта, истигъфар аңа ямаулык сала. Ягъни гафу итүне сорау Аллаһтан. Һәр кайсыгыз иртәгә ахиреткә уразасы ямалган килеш барга кешеннән килсә, моны эшләргә тырышсын дип әйтте. Һәр кайсыгыз иртәгә ахиреткә уразасы ямалган килеш барга кешеннән килсә, моны эшләргә тырышсын ди. Җабир ибн Абдулла радиллаһу анһу булай дигән, ураза тотканда кылагың, күзең һәм телеңне ялганнан һәм барлык хәрәмнәрдән тый ди. Yani urazа тотканда үзеңне сакла. Хезмәтчеләреңне дә җәберләмә. Уразалы көнендә авыр, сабырлы һәм тыныч бул. Уразалы көнең белән ураза тотмаган көнең охшаш булмасын. Әбу Зар радиллаһу анһу булай дип әйткән, ураза тотканда хәрәмнәрдән кешең җиткән кадәр сакланырга тырыш дип әйткән. İmam Mücahid rahmetullahi aleyhi әйткән, 2 sıfat бар, алардан сакланган кешенең уразасы бозылмас. Беренчесе ди г'айбәт, икенчесе ялган ди. Менә бу 2 sıfat без алардан сакланабыз икән, иншаллах безнең ураза бозылмас безнең. Yani уразаның савабы бетермәс. Менә шулай итеп, ураза тотучы кешегә дөнья һәм ахиратын югалтмау өчен әдәп сакларга кирәк. Уразасын бик кешеләргә күрсәтмәскә, кеше сүзеннән сакларга кирәк уразаны. Барлык гыйбадәтләрен дә тиешенчә үтәргә кирәк. Чөнки Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен кылынмаган, бары тик кешеләргә күрсәтү өчен генә эшләнгән гамәлләр, алар бик күп газапларга дучар итәләр. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салламның дуасын китергә кирәк. Әй Аллаһым, телемне ялганнан, йөрәгемне икейөзлектән, гамәлләремне риядан, ягъни кешеләргә күрсәтү өчен эшләүдән, һәм күзләремне хыянәтле караудан пакла. Чөнки син күзләрнең хыянәтен һәм йөрәкләрнең сырын беләсең. Аллаһ субханаһу ва тәгалә безгә Рамазан аендагы уразаларыбызны әйбәт кенә тотарга насыйп әйләсен. Ризык ашау ишүдән, jinsi мөнәсәбәттән без тыелырга өйрәндек. Инде безгә хәзер менә шушы гайбәт сөйләүдән телебезне һәр вакыт шамалап сөйләшергә һәм башка менә шундый уразаның камиллеген боза торган нәрсәдән безгә инде тыелырга кирәк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.